we bari munonga kutureba tayari West Television kandi ari izuba tureba hari kutera akaruru ko kuronda mukuru w'entebe ya kabiri kandi hano yahinyemerire indiya mwaro gweshama ogunomuruka kandi gushango mugongore yagambara kandi izuba nabone bakwani bejumba mukuronda umuntu rabe nabatwara antebe ya kabiri agoji incuro emyaka 5 gere kujya tureba akaruruka hano ya ahamuruko Karvere Steve na munonga bwo kushango guno mwanya guri bize munonga harimo abavubi harimo business nyinji then mukuru w'entebe ya kabiri ubwo mwanya nana mataringa ningashi na aine chango aine change cyakuba nakora ningashaka kusharamu kw'abantu abaturu mu bwo mwanya akarura kantura n'ubukarabene kategwa abatorine ba delegates bakuru bo guciko bitu n'abantu baburije bo bonka barukugezaho kumanya no watoranwa ningashabara abase kuba nabebembera naryoha mbwe tureba haro tension y'amani umurgaka karuru tirazi ya deployment bango security police UPDF yonero kandi abantu baha barimo nabo nibejumba umurge cyintu kurebeka ngo watorana yabo go bari kuhende bo kumanya nako bakorera changu na munonga aha nibereho yabo umuryo gumwanyo gweto biri hambari ya Queen Elizabeth National Park wayitoro kuniyamba mweno mwanya uguri hagati yamba kandi business mpange rikorwa ryo gumwanya no kuvuha ningo kushoka ibyenyanja binji no bari kwiyamwe ntasi bwene hati yerizo banza kwa misho tugatire kureba noha wabasa kwari ukuru bwo kwebembera umurukogo abatayari wese mujya kubona wamanye ani yarweshamo cyari kwesha so sample na stories dirije kufasha abana so mwe yetari